Tadi ngunchuk jarna mingshi jatang jua tipki yo mare. With the prefix, it doesn't change the sound of the main character mingshi. Kaok cha na chen, kaok ta ta te, kaok za nga zang, kaok sha na shen, kaok sa sa, kaok sha ma sham, kaok sa la sal, taok ka ra kar, taok pa nga pang, taok pa ka pak, paok ka ka, paok cha ta che, paok ta nga tang, paok za la zal, paok sha ta she, paok sa nga sang, paok sha ta she, paok sa ma sam, maok ka sa ke, maok cha na chen, maok ta ra thar, maok ca ra tsar, maok za ta ze, aok za ma zam, aok ka ra kar, aok cha ta che, aok ta pa thap, aok pa ka pak, aok ca la cal. Di ngunchuk jarne mingshi jadang gyua tipgi yoreta. With the prefix, it does change the sound of main character. This is nya, but if you connect with ngunchuk ka, it becomes nya. Kaok nya nya, kaok da na den, kaok na na, kaok ya sa ye, taok ga ka gak, taok wa wa, taok nga na ngen, taok ma ka mak, paok ga ta ge, paok da la dal, paok ga ma gam, paok da da, maok ga ra gar, maok ja la jal, maok da da, maok nga ra ngar, maok nya ma nyam, maok na ra nar, aok ga ga, aok ja ja, aok da ra dar, aok ba ta be.